бародаро гови чорнапёсраи сеюмзои сеюм гусалашай 14 литр шир дорад. 14 литр шир дорад. гусалаш ғуноҷинча. гусалачаи ғуноҷинча дорад. гусалачаш 2 моҳа шудагиай. зоидагиша 2 моҳ шудагиай. хушрӯ тамошо кунем ки да маъқул бошад занг зане иншоалло муомила мекунем. ҳозир ҷӯшиданошам мебинем. гусалаша урун кунем. بیاریم بسه شاءالله آدمی گوجوی رحمت چه میگه که ده مخلوق باشد زنگ زنیم برادرو نرخش باشد برادرو گوی چونپیاس ری دویمزوی دویم گوساله شای 12 لیتر شیر دارد 10 لیتر ده گارانتی میتیم 10 لیتر ده گارانتی میتیم نه این گوسالهش غنوجینچه تازه چورنپیاس را زایدگی گوی 3000 خیلی گوساله نداره برادرو конкретни мошоаллоҳ гусала зоидагиай зоидагиша 10 рӯз шудагиай ҳозир ҷӯшиданошам тамошо мекунем иншоалло одами молкун барака меёвад гусалаша улум мекунем баъзур меҷӯшем این گوساله‌ش درازیش تماشا کنید. چه گوساله درازی فصل زایدگیه. جوشش. جوشیدناش تماشا کنید. مسئله جوشیدن 100 نه 1000% ای برادرو ما گوساله چک برادرو غنوجینی دویمزوی دویم گوساله‌ش زایدگی گوساله بوقچه داره نه بوقچه شای نه زایدگیش یک هفته شدگی 15 لیتر شیر داره برادرو 15 لیتر شیر اهلیش دم گاب نیست تازه جوشیدناش هم میبینین چارچارچه آسان جوشه رنگی فانتان میبروید جوشیدناش این بوقچه اوریجینال داره چیز که چورنپیاس ری تازه ای بیا جوش یک گودک میجوشه بعضور میری سطلی هم میمونی میجی این جوشیدناش ҳозир раҳравиҳошам тамошо мекунем бо хушрӯ тамошо кунем буқачаи зур дорад бародаро буқачашам оригинал тоза чорнапёсра наи говай ва қафои синашам хушрӯ тамошо кунем бародаро синаи беҳад фасон синаи беҳад фасон дорад бародаро ғуноҷини якумзой якум гусалашай поли дандонош гусалай қадш ба қади одам баробарай зоидагиша 20 рӯз шудагиай гусалачаш буқача не гусалачаш 20 рӯза буқачай хушрӯ тамошо куне гов мошоаллоҳ говай
قچش هم چیسته تازه چورنپیاس را خودش هم تازه چورنپیاس را اوزه قفه های سینهش هم تماشا میکنه. اینه سینه یا وقت سینهش نمی قدره یا وقت سینهش شیرش میریزه وقتی جوشیدن شود بلو میکنه پس میکنه شیر میریزه شد. نه گوه خوش رو تماشا کنه انشالله کی در نصیب کرده باشه گوه عجایبه ماشاءالله از جوشیدناش هم میبینه برادرم. قفای سینه به غیر از گوسالش 17 لیتر شیر داره. گوسالش اولو میکنه و از یک گودک میجوشه.